जतनो हामबाय ते चबानि सिबाय जोंतिनि ससियेल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकागो मा फाइमेनि कारण के मतिहाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रबै ते टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो यासाक मनि बागै पहिला सबानि सेलुटी याफार जतो तिप्रासा सिनि हाति दफानो हमजनै लोक संगा नाथाय तिनि संतमानि बागै हामबाय मा याफार खां के अरक खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शन नो जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर्स सिन सकां जे साखलाय जाक दंमनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर माणिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खान्यानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खलायखा कोर्ट केस खलायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जतो लोकरो खातन खाजा खलायगै अ खरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायखलायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया दंमनि केबो गसे मैया दंमनि केबा जतोनि कैसा टीपीएफ नि खरां वै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खलायगै साकथालायगै जतोनो कसा खफर होनाय लिया खलायगै एडिसि इलेक्शनाव पार्टिसिपेट खलायनायखा तै अ सबा कप्लाइ बंखा हाय खलायगै तिनि जोंनोखा टीपीएफ नि खरां ते टीपीएफ नि प्लानिंग ते प्रोजेक्ट बो सक्सेस आमने बागै तिप्रासा जतो लोको हातै दफानो हामजागनाय ते टीपीएफ नि सबानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खाइमान मानि जे जागाव लकडाउन निबो मंगतै पेंडेमिक निबो मंगतै जिकेरावनो आसौर गय 6 मानि आफ्टर 6 मंथ खलायगै एडिसि नो नायखल फांकरै के तंगमानि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगै मानखा या बार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शॉप बुं तंगमानि ते टीपीएफ नि बना हार बुं तंगमानि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदूत किशोर न आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि केबा जों तिनि नुखा सबा कप्लाइ मानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा ते बरक रगनि लोक रगनि वन शॉप मुं आबो कैसा बखाव थंजाक मानि हाय जों नुगै थांखा हायफाने कक्रै जों नायमानि साक बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदूत किशोर माणिक बहादुर हनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो सारा तिप्रासा रबु जतनो आबनो सपोर्ट खायगि वोट लायबिका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदूत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रामथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रामथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदूत किशोर तिनि आ सीएम नि लोकरा वानसको जे वोट मानि आ जागाव बो आसगै मानलिया तमानि बागै आसगै मानलिया आबनि गोबांमा दंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वानसगै मानो बाक्सा बरक वानसगै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया अंगै मानो फियाबा तिनि टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस संगमानि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिकेरावनो आसरय तमनि सिनि बरक और आसकनि नांग हमनि आ प्लानिंग सक्सेस संगमानि बागै जतनो पाइपलाइन हामबाय फियाबा आरो जगा खा खामा माया फरमानि इंकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खांखे टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमनो पुइतो खलायगैनो जतनो बुद रखा प्रदूत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रामथानि चेयरमैन प्रदूत किशोर बो सीएम इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया अ कारण जों सामाया बनो गाहाम के साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कायसा सोंदौ फियाबा जोंगरनिगो कक साजनाय तमनि काहाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदूत किशोर जों सीएम तो बनाय ते प्रदूत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो भोट बासामानि तेइबो इलेक्शन पाइबिमानि परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तमनि आ कमिटमेंट बो बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायथा कियाबा संगारा नोखा स्राय स्राय खायगै लोकरगनो जे इमां फुनुकबानि आ इमांनो बो मुक्थां खलायमालिया ते लोकरग बनो जे पुइतो खलायगै बरो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लोकरगनो रगै मानिया नका और जगाते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बरक जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रामथानि तमाबो हालक दं इलेक्शन जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रामथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्राहानि लोकरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रामथानि चेयरमैन उन्या खसकां प्रदूत किशोर माणिक बहादुर न या फांनि सिमी कांग्रेस ओंखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागाव लगे रगुई बेबाग जागाव फान रगुई बेबाग जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फान मानि बिसिंगो इलेक्शन फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani abo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yakarkha tei commitment no bo belai kene thungkha a jaga wasang election ni bisingo srai ke nukjangmani hisam muito khlaibana TPF bubagra product kisurno CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 tei high court of bono CM khaya ni bagai sing high court case khai election of asaka bono CM sarwani bagai tei election of part of sing bahai TPF ni mo kisu leadership rohonai council of boni loge wo honai sing rakha fiaba boni support to TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president patal konda sagu okokya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na keren borok jotono saimanu jara one shot na ringya borok hoyto ba tini bubusia borok kabangma comment khaimanu kintu ba kubui kok khangke sengoro srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurungmani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai khaigi abni bagine seng election joratei bono je seng commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno narakna ni bagi seng election paya sak joratei nya sini kokno seng naraka election seng TPL 4 bono support khaika fiaba boni je politics thungmo seng srai ke nuka TPF no bo balai ke na lukuni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF simia TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia balai ke na khawa seleng ma singsa balai ke na nai thogya singsa amati haiboni samu nuksa bahai khang ke TPF je to product ki sumno si tipra mo thani chairman product ki sumno si sing support khagi si election thangai tong khang ke sini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaikha a jago belai ke na lukurok jotone lasina singsang jaka te kharyok ma singsa bu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khang khei bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization sing ara objection khaimani nukya TPF je to tipra mo thano si support khai ba sang khang khei or tangai tipra mo thani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaikha number 1 number 2 TPF tipra mo thano si support khai tong khang khei a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment romani pore agreement khaimani pore bu tangai ar jaga tipra mo thani ngai bo boni candidate no rosarolia artei bu bo sakthari bonatei bu phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok sapano tini boni challenge o sing TPF ro puito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hiwan sogui sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok rojak tongmani a jaga wo TPF no subanai kya ba sing no kha TPF no subana ni thangai bo artei bu challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sageng tongo buagra no support khai di hnai otoso TPF no ke bo challenge khai gi ar TPF ni no jotono fail khai bai kha eka ar no sing no bo belai ke no discrimination khai kha ti prasad do phano thamsa khai ni bu mungtei bo thamsa ring kha kaham ko piaba jeta TPF bono support khai bani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamja mung ba ti ama ta bono mulain khai malia bono bo kha bai ya sakini malia ke bo saka o thamsa ni halok no boarding kha eka te sing ke srai ke saiman khaje je commitment boro mani TPF bai je bo kok khamani abo kok kaisa pani bo narak sakliya abni bagai te bo bani kok khajak baki to mani election pai gai government form khai pro 2 nominated person TPF no tlang nai te TPF ni chairman sanam nai o kok ro bani tong mani abni bagai sing election jara pe nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mo thani chairman si TPF ni banner pani picture ta thepadi obro blai kene wana ma singsa picture use phaimani pojunto bo objection rakha te kabang ma jaga bo commitment break khlaiwai boni spokesperson bisingti saga TPF bai sini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal singbai tongo patal no tui kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahakebo patal no bo discrimination khaika bo bahakebo politics games thangka abo jotono ang simasai lukurok jetono kahamke saimani tini TPF 7 years do phani bagai saba khaitomani supreme court tin ta case file khaitomani NRC case CA ni case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Debormani case te bubagrana CM sarnani hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khai hanai case Bishopjit Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nukha borok rogni jotoni sentiment jotoni khaono TPF ni thani ho kaisa boroni puito tei kha borom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono bubagrana CM sarnani bangai borok TPF ni khorangno yasakha Piaba sengoro nogo almost like 7 years TPF do phani bagai soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa zora roi maya soba go basai maya phana TPF ni soba no nago tong tu ti phana joto khabai shuri gi tongo suba gi tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka asal ni sini kang TPF do phani joto lukuni borok rok bai terus lagi TPF di against kok sarai kebang maseng asai mani nukha. Ika asa gawon serai ki nuk jaga product kisar mani ke bahadur tini Tripura motha ni chairman ng mani pore tei bo full political kilo khai mani pore TPF ni against Tripura hani lukuro kok sarai kebang ma basaka. Tani bagai abu luku nirok jaga kisir. Abne bagai TPF 7 years je kuno party subai mai afana moral support kai bkhabai je onar khai to mani o onar no tini joto no seng nukha aborok bebagne TPF ni sobani joto phasingone kebeng meng te nasle meng te kokshit samung kabangma lukurong bisingo asaimani nukha inka ajaga ne seng nugo srai khlaigai TPF 7 years je smooth khlagi je samung khai to mani ajaga go kebeng meng te jengjalni samung phaisok paita tini Tripura motha asaimani ulo Tripura motha politically declare khaimani ulo inka ajaga no srai Tripura motha ni chairman production maniko bo je samung khaimani TPF ni kabang ma samung buskang khapsal thangani samungo jengte bo phan ungthong te bisini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai te boni onar bo haine sthai tong thong te bo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thangnai sing je project khaimani je sing dofa ni thani go kok phangro mani khuk phangro mani abo bebak na tabo TPF ni bakha thangma haine Tripura sani jotoni lukuni buskango tini sing khak khamjak ba khak somjak nukha bai king kang ke bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga go thangni malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bai ke obati haiklagi lukuni bakhano bo sabai mankha thik obati kene TPF bai kabang ma koktoma go no bo sabai mani bagai nya sing tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi sing officially declare khlaigo TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi geri kha srai abni bagai je pro sing election jaratei bono sing CM sarona ni commitment rojak ni bagai sing bono election jaratei bebak jagana boni halok narkha bo singno jesek phana deprive khaifana je singna discrimination khaifana singna jesek phana bo hamya singna policy khaidi thung phana sing bono blai ke bkha dorjo sajjok lagi sing narkha tei bono sing support khai apply khai rokha কিন্তু जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखनाय गोबां दं क्या TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनानि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangjakha tei गोबां मा जागाव जों सिनि थाइबो जों खाव बुसु हार जाखा हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा किफिलि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics so जों involved maya first sini political focus obri bagini sing tini sing central libabe central executive committee body asogui sijanto najaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai kebo public confuse tangkang TPF rokjotono jara hati to phano hamjagai TPF no soba go sobai tunai rok TPF ni soba khai tunai singkra go nirokro saklai jaga tini joratei sing kaham ti srai klaigi saiman kha je sing product bubagrano sing support khaimani bot balai kene sini lama deramani klai kha hanai sing one sogui man tani khage TPF ni bukhano bonus to khaika number 1 Tripura sani bukhano nosto khaika number 2 number 3 TPF jebono puito samani a puito tei dubara boni or kifil khaimawani o lamano bo mothabi paikha abri bagai sing tini kha khamani bisinti phane bereke kha tong pheni bisinti phane kha kosomni bisinti phane tini sing obno ma saklaika buskango
tipra mothani chairman product kisur bai PK TPF ni kuno halok tonglak te tonglia obono srai srai ngai tani khangke bo tabusini buskango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungo sengbai porisoi romalia sengbai bo samung tangmalia sengbono bubagra hi wan sogusi bono asu jrate ti seto mani pia ba sengbo seng o election nuka boni bubagra ni boni tongmung te samung grikha abni bagainya seng bono tipra motha chairman hisabe ne kaham ke seng sinigenya kha te tipra motha chairman hisabe ne sini bakhawa kan kha abni bagainya tipra motha bai sini kuno samporko kri te tipra motha chairman hisabe gi bo bai sini kuno samporko kri kha abana lukurong srai srai ke sini seng saklai abni bagainya jotono hambai te sobani sibai baskangni salo TPF ni je samung kabang ma butang seng kebeng jaka tini bo case pai leya ko seng case thangmai ma tongkho sini bo seng kabang ma kuto kabang ma samung pending sini belai ke jeb man mani bising tegyo seng tini raba rais janai wa tang ni khali janai seng sak sak income khai kolom ti sokoroi seng tobui phaisa samani bisingo mosom sak khati gei je supreme court tinta case khai tomani high court sata case ni duita pai ta duita pending tomani a case rokte salbrung brung notice khai tomani abor proseng mukabela khane ni bagai seng belai ke hard work nangnai kho te kabang man sini financial ni sacrifice nangnai kho aborong seng tuidel thangani bagai tabo belai ki sini kotor ma samung bas kang otong kho abni bagai o hati to fana hamjanai lukurang thani go amno srai srai sagu hati to fana hamjanai lukuro tini praman rokha je srangbare ne TPF srai srai ke saja election sakang saja TPF ni sobano continue tulangna ni musu khangke TPF ni sobano ni tumong na support khai tong khangke TPF pasta jaga wo candidate doi tong ar jaga wo ni budrnai nai seng je saklai mani a jaga wo tipra hani tipra sarok sakir kha TPF ni sobano ni rok yasak banai kiri TPF ni sobano support khai manai kiri pasta jaga wo seng raja ni bising tinu khaje TPF ni sobano ni rok nang jagya abro wan su koini bus kang ni samung batang na seng romnai abni bagai tipra sa lukuro joton thani go o kok na seng kilar sag TPF ni soba do phani soba busuk bahai ke bo zorago tangnai tipra sani nirok ni yasak mung nirok ni yasak man mung te nirok ni one shot mung nirok ni asajak mung non harenya bus kang ni yapri sesak nai abni bagai ne joto luku nirok ni one shot ma kabang ma ngri man kiaba TPF ni samung batang no every step ne seng kilar sagai thangai dongo bus kang ni salo TPF politically bahai ke seng challenge kanai movement kanai abo bus kang ni salo saklai jatai te TPF je project na je strategy planning khai ADC o je tu sini borok CM mangnai aja go seng buba grana rohonai o project strategy planning success ka next strategy planning seng next step seng hasinai kintu ke bono project khaiya ke bono nahariya ke bono blind faith and love khaiya TPF mokol phia boi tabuk samung tangnai mokol phia boi ni himnai abni bagai dubara te waisa TPF yapri kasle gei boni saksa sakbai thang basagai to mani phanno khibiya gei sakbai thang basagai samung khai thangnani tongkhani wo bahai khainani na asamno na sung pustango khai thangnai abni bagai joto TPF khainai support khainai TPF ni bangai morally te spiritually je suri tongnai rogno saklai jaga TPF by or election o tipra sani halokno sung strai strai kenuka TPF ni sobano sajak nai kiri khana hi angon sobo TPF ni sobano continue tongthang ne ang one sobo ne ang khakai maya abni bagai gop nukja khaje TPF ni sobano sakir nai barai ke sini tipra sa dokani haloko sung gari nukja kha bai bo haloko tipra sano sung kabang nukja khang ki jediki nogor phaidu sarkar phaita thongu kisa sung sarkani phaida ma thongu ajagan sini borok tipra sa how khlai thanga arani go sung busuk jaratei bo dokani samung khaitani go subai thangani nang abosana sung pogoi thang abno nasigine buskani strategy planning khaipi jangai kiaba moi tonardi TPF je strategy planning na har abo success ngai yogya success sung next strategy planning TPF khut nanai abri bagai joto dofa te joto luku TPF joto non srai srai ke sajaga sini samung batang no sung te waisa sini jaga wo sung basagai naithok lagi je sini naharmati lagi sini lamana sung himkinai arkebu bai kobol gthungkheya arkebu bai gadalya arkebu bai thungjagya arkebu bai phemlokjagya abne bagai soi soi hat ei tofana hamjane genuine je TPF khaitung nai rogno nirong ni thani bang kha khama te bani sibai maya par nirok tini joratei nirok asa khap puito tongoi TPF ni president ni upor nirong ni faith te lab tongani bai
Niro je sini soba ni betango bebak jagawo jora rogoi subai tongani bagai sakbai thang basai soba khai keplai khai tabo edisi go je jagawo sini jikera no nori sini borok asoma nang human jagawo sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lukuni naimani modene niya sini naimani ngia phana sini borok tini oron asokmani bagai sini kaisa step jeng arnega kaham khlaigine success mani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka dikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bokhawo thungmani jeng nukjaka ar kabangma bono analysis khaine kiaba borok dokhani bokha je naimani apoito no bo sabaikha amne bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai amne bangai ne TPF in tiprani halok full stop khaijaka TPF tiprani halok tei bus kango politically movement ba politically challenge jeng halok narglia hani tini sidanto najaka jotono hambai tichomani sida